And I think now with Cogito is again a beginning of something new, but already things are very, how to say, boiled out, like a done thing that I'm using now tools I learned in the past 11 years. And I can finally speak my language. Jaz sem the schoolboy. Jaz sem tisti, ki je ta prvi del življenja. Ne. Tako da jaz se igram s tem, da občuduješ vse, da ti lahko vsak drug stvar zanima takoj in spustiš stvari, recimo, da ti lahko očara vsako misel, otroškega perspektiva sveta. Da, moje ime Lav Kovač i ovde u španskim porcima delujem kao kompozitor na predstavi Cogito od Tamaša Tuze. Pa potpuno sticajem srećnih okolnosti me iz tog zvao da radimo tu njegovu predstavu Vertigo Birds i onda, a Tuzi se onda dopalo vjerojatno što sam radio i hteo je da nastavi saradnju, pa me zvao ponovno. Opisao mi je 6 tih likova koji su svi aspekti u stvari jednog uma i kako a istovremeno su i aspekti jednog uma, a i neki, kako bi ja sam to tako valjda doživio, kao stadijumi kroz život jednog čoveka. Nešto od muzike nastalo isključivo na osnovu ideje, a onda kada sam vidio šta rade, drugi deo muzike je nastao u stvari kao inspirisan onim što su oni već krenuli da rade. Pa mislim da će biti baš lepo, da. Mislim da će biti lepo i voleo bih da vidim krajnji rezultat, jer sad na njima ostaje da još neke stvari upeglaju i svetla da urade i tako dalje.